Niltum IPP pen press meet kipap on a thing pen tum kewang pot kirup franglo nilitum abangso press meet kipanan kok akhir angkelalo tang tamenitum ningjeverlo radatum pan la solar project against putak nilitum penangan radatum kecini pemeje pan kladak alam kilong je pan IPP pen son se sai kedeng malai kado kawe alam nilitum than bom lo lasila bangso nilitum kunat mangsong complaints ki pipen a respond ke long labang so teng pensi non anilitum ADB pen kunon lapen kaprek authorities angsong higher authorities tu long ki pilepon labang so alam teng pen bini sita me uthot rada tu matheng no nilitum ke long alam kapacini tuje pansi nanglitum media true pen labang so message public tu long lapen hada affected people setum long hokpet alam kacini je pansinil kompini long so press media nang tu pan pa kon lo lasi non hiltum labang so alam thak lar da ke than che phan tum spokesperson do Samuel Rompi alang li pensi detail alam alang li brief po la pen la son taxi tum chief conveners IPP Rajan Tibung alang lipen stamen tekpen tabang solam pachini ponje pansil tum pini siglo nasinom dili spokesperson pansia prangsia porpi. At the very outset, I wish good evening to all the viewers. I'm glad that we got such an opportunity to expose ourselves of what we have been doing. Let me, for the sake of protocol, start by recognizing the media persons. Thank you in a special way for having consented to our requests. And as I always would say, that you are the channel through which our society is shaped. And also permit me to recognize in the first place our review panel ADB for having consented to our request, our complaints. Today, in a brief, we have been talking about these things, and we have been promising a positive response, a positive result of what we have been striving for. And today, we have come to a conclusion of one area where we had complaints about the project, the solar project, to ADB, the financing agent, to APDCL. And by the grace of the Almighty and because of the favor that we have won, today IPP, in a special way, would like to thank the ADB review panel for having consented to us, and in a special way, coming all the way to Karbi Anglong and having investigated the project proposed area and the affected people. I also would like to thank those persons who were with us in the process of the study of this project, in the process of the fight that we have put up against the injustice that we have seen in the proposed, the project. I, in a special way, thank the people of the affected area, the 23 villages of Lahorijan, in a special way to all the GBs and SGBs who were, the support that we had while we were at times of, putting up the grievances. Thank you for having faith in us, the Gamburas and all the members of the 23 affected villages of Lahorijan under the SCAN solar project. In a special way, today we have come to highlight that finally, after having studied the pros and cons of the proposed project,
the ADB, the review panel, had, drawn to a conclusion that the financing is withdrawn. The APDCL project, which were proposed, financed by ADB, is now withdrawn. And as we would always say that we had studied the pros and cons, the benefits, the demerits and merits of the project, and thus we had come to a conclusion that we had to stand. And so therefore, this is not a time for cowards who died times before that. If we are cowards today, our children's children, will pay the price of our cowardice. And therefore, we must speak up. And when we speak up, we have to be ready to face the consequences. And what are the consequences we had faced while we were fighting for this? And needless to say, we have already, in the previous, press meet, we have explained it to you. Today, once more, we would like to, request the people, especially the indigenous peoples of this region, Karbi Anglong and Dima Hasao, that, we are no longer, bound by certain, norms. Today we are in a democratic nation, in a democratic government. We have been vested with all our rights. And therefore, what is for us, we should stand. And IPP is always for that. And IPP will always be with the indigenous people. And we believe that our people understands our aims and objectives. Our people understands what we want to convey. I, in a special way, would like to conclude in thanking, in a special way, as I've mentioned in the in the beginning of my speech, to thank the ADB, the review panel, the compliance receiving officer, and in a special way to all the people who gave support in the fight that we had begun and that we had come to this stage of a success. Now I would like to hand over a time to our president, Mr. Rajan Timung. Kado handa chorolo nalitum poroteng pen kima kaming hong loilo nalitum senili kecengsi karbi ben tanto alangli kethana long nili ko sabo edun chokpo nilitum labangso solar project thak Assam solar project thak nilitum ka complain teng pen laso project bang binang ne muapit munon phidepan ampar bangji problem doji pupen nilitum complain dolo long ni long thom complain pilo isi bangke UN pilo isi bangke NCSC long pilo isi bangke ADB long pilo kasi ADB long bangke review panel song pilo compliance review panel long pidet pen lang nitum phan nilitum kipoteng alang nitum ke hang document setting pen nilitum pilo laso det pen alang nilitum physical investigation upon banglo as physical investigation ke damtang March 18th and 19th la hiniar ni banglo tapi lada kadu kabe adimak long lang pon pen alang litum survey pen lo wrong assortment sikki che than pon lo a problem kopi ma lang litum klem lang pon pen thek long pen alang litum la so set pen alang litum pilo la board long pilo la tum la so board of pen alang litum tumi long lo tubi pen pini make alang litum bangke pilo la pen nilitum ke hang bangke la baso a project bangke funding nalitum kipi epidicial fund kipi bangke loan kipi bangke la bangke nalitum cibi rodangji
pu pensi ni litum bangke alang litum bang komplain pilo lasi nang litum laso ke withdraw prang nang litum mena salajong investigation bang nang ji pu pen alang litum laso teng pen bang laso teng bang si alang litum lang pen alang litum report pilo la pen laso report bang nili phan pini bangke ahau ka hak report nang pilo laso report ke la helo lasum nang pulo je ADB at fund bangke 434.25 billion bangke ci withdrawal posi nang pilo lapen ke laso report nang litum la kado la bangke nili fund city nang pilo lapen nang litum report bangke nang litum ADB a website long download te lake publicly long pon nang litum alang litum PC ke long pon madak bang kopi problem si latum ci withdrawal lo kopi pot si funding dead lo bukan duk kewe details long poda nang litum la ADB CRP a website long download te long po kasi la dak bangke project team matum tawang project team matum hanta latum kedam tang February 4-5 ani nang toy latum si kasi latum project team matum rong long dam lo la long ni along litum ching wai ching sai kang lo arju kang lo consular so dapena ching wai kang lo laso project implementation team matum ADB latum bangke February sari pen 5 tarikar ni se dipulong bang lo lapena spot latum visit lo laso report anda dak dolo lasi rong sar tum phan ADB PDCL latum ba consular so tum rong sar tum ban che chingki che than pen latum laso bang so project roinang ji romu future long lason doji lason long ji sakuri long ji choklem chongda dun long ji po la high convince pen alang tum project bangke pai approval sita laso project pai approve that pen latum kipu bangke lang itu report long ipu bangke lake 92% ke lake westland dake long lema lik takabe ajata abi puta nang itu mola so report long thek long ji laso report long bangke lake kipu bangke lake IPP are norms ateng kali lake indigenous people's plan are on ateng latum lidam de kusikipu latum cobai pusi laso report long long ji mona litum thek long po lapen ke laso dim long bangke ingna ratum tame ke chehla atwar pusi daketo latum ke thek long ke ingna ratum ta ke chehla atwar pusi ADB tum bangke la investigation team plus hola implementation team tum ta project implementation ta lason si report ipi lasi latum rong sartum kama tha bangke project team tum ta bang loke tumi nali tum president melong thek long i rajan timu ke lada rong sor kali ko pusi lada nang eklem thai loko nili ke halada sor nili karbin long sor karbin long to kali nili karbin long ma dim hausa ban IPP pen ke lake protegun ko long le jong si corporate tum jong si forcefully claim ji council so jong si aning khanga teng jong si company phani PG kumari phani PG pulote la bangke kroek the la pendak report long tame latum pulo ni tum le poli report long pubangke ladake zoom cultivation ke claim do khiti ke claim do dake jola solong le cerai pidet potel dak atum genuine atum ke mo fit bangke update la pen ke latum DPR ka bonaya teng da DPR long ke la ke ave posi dake to lasi la bangke cobai pensi loan ditum pen ke en posi to lasi la koson si DPR ka bonai ke cobai pula rong sor tuma inut bahini tumbang dalal posi ni pudet po la dalal atum bangke tumi ko an magan kan itu ke dalal posi pudet po athe la dak futures aphan thang ilitum karbi aphan ilitum long so aphan tribal so indigenous teman dak thang ta benefit mo future benefit thang rabe lasi la dak mai pula ko la dak pulo sposto kalida council so teman revenue kan ma pi puta tokte posi puda la to report lo la silo la pen ke job sob PG puta spost the APDCL so rang than the posi APDCL to bandala tum interview en kang lo putte document sang lo ave ho la chote lasi IPP and norms sa teng ke fulfill phe lapen ke IPP and norms sa teng kali pulote ADB to also kali IPP puba indigenous people's plan yes hala bangke lave pulote ADB ke funding de bangke clear lo dak to laso teng sini tum ke ci withdraw lo lasi non inut bahini tumi rajan timung ladak amunit kalile ko pusin nang ekla dun chai la laha etum bangke la compensation of paisa phan se chong hong dun lo inut bahini do tumi bikrom be tu bodi bikrom be bang la bikrom be hadang along leta be phelang ta bil hala bang sut pa ke cheng ke hala bang lo solar project bilong le dak thoke pua hut pi pachu dai bang lai lo apit bang la pa amen thapon thop amen thapon thop non bangka solar competition nang ji to tumi ni dun lo aro ini kemala Chris rong pha tai ni dun lo
agar itu lang mana Chandra kathar kada along lebe naga tu mana lang je tujor lor lili tu report ate ke binut kathar latum ke naga tumhan an ke latum si la korte bahini se long le jor lap se akorte tum si pu nili tum kali de muring ti harsing ti alang itu latum ke naga tum tujor lap lo non ta latum ke solar along ke abang solar area long ke latum ke ala scan ira long ke long le we si pu no nilitum long le do ciri pharo hini do ciri pharo phok do mane 700 bigha do nilitum korte yang bong tum ke pilong le potum lo latum ma bangke pinang ji nilitum hanta patai ta na ke ther ke hap ta do possible si alang litum bangke future saphan ma thate la asa bo non ma ta phan hai la as combination long po gari chenam long po lom so hem ki long na po la phan se ma ta cho sita la ke ko ana o we phan la solar project by pidet po la so long le bang sita pul ko pai ke me pini Allah CRP itu compliance review panel satu pan itu complaint panel job alang itu bang pen investigation ke teklong bang ke la bang ke so project ke la ke na hol ini la ke la dark tribal satu pan la ke long le forcefully kichi pa la pen la 92% westland puta la ke westland pula tum jong ne la dak ke chok che ke council puta tok ta athe la dak long le pota ki pi bidet ke la ke council source pi sita la dak amuni tum ke non head pen non jole do kali la si la dak ke la tum council tum la dak survey la ke la dak coba ko si to lagi nili tum le puta kali lo alang li tum ke survey pon si ki pulo las dikan ko an la ke do bangar juet mati hala so report teng polo la so teng polo na tum pi polo te pota long le der pulo nili tum ke jakong kawe prosi nili tum ke pota fund ke apply ni der ditiro la se komane chiri cap chiri pho la son si apply cho nili tum long lege chiri pho cap do chiri pharo isi do sita nili tum ke pusar ha ni pu tu me pen ni po din ba si khiti klembom ko te la ke nang li tum ke long nang ya right do la ke ancestral land la ke ancestral land upon la ke nang li tum pota ke long nang ya right do tapi posi nang li tum long le der lo pusi bang karju po la ke nili tum le thanda kali Priblak bangke alang itu, lasi nilitum bangke premium piune ada porsi nilitum bangke nilitum ke portal lalu angan ke damun ada porsi kipu. Lasi laso teng porsi lahe kadu kowe pangrum pen pidi review panel satu bang report isi pilo laso report bangke lahido. Lasi nalitum talong ji lagi CRP lo, lasi nilika cuniri atu bangke lalo non laso project la coda kali nilitum ke non la solar project fan putel nilitum ke la CBG pen cenglo thermal project punot nilitum ke aron re pen bangke forcefully ke pikit la bangke nilitum ke project apen ke non NCST report tang hong bom lang NCST report ani sin nalitum mana pilo minus mana pilo nalitum takadu weta long lo lasi la so minus ateng bangke non bangke next hearing jitu kidoi bangke nilitum kipu bang kipu dono bangke not kipu ya lam bangke nilitum bangke la corporate company kon bagi do pan bangke council tum bade dark indigenous akhe tum ajung sa benefit ave pote la bangke nilitum long le ke jo chi pire le non asab government tum preng do pik 1,60,900 crores do asam sarkar preng do lake reserve bank no preng do la nilile polu nalitum news no thelom po la se lahaya preng ka chitui phansi ilitum non bangke la inglong so tribal bel pen chenglong la tribal area 6 area along leke thetan le lahai pansi la to mai long len nanga chuyor pi la si la so bangke ilitum mang kroy nang ne ilitum mang hunang ni la ke state government a policy ilitum han pilo nai pige non la non karbilang pi pustame karbilang pi tam ilitum non ada long de ilitum aki joy pidelo alang roy ta pidelo along le ta pidelo sistem ilitum revenue ke council so non ada long de la pen lan cho dakali hala dak tu non helang chiklo yon thom pli prang chiklo yon thom pli prang ta hala dak da bang thongkera proxibo la tum han terminate ilitum dak local so mar tum dan ten koson si ilitum aku non alang litum hala so la so thot APDC la tum pan si ilitum aku long le 18,000 bigas supi other 5,000 bigas nang ji ilitum tarmane la tum non bagai target bangke state government target bangke ilitum da karbing long along le pensi la tum bangke preng situ ipo la corporate tum han pen poisa enpo konane pen po la posi nilam ilitum bangke ilitum khe tum han ilitum along le amen pasi la tum nilam ka korise ilitum alang tum preng bangke adai ke cukuri masih ciklem bo te ilitum tribal along leke tribal farmasi ciklem nengi jong se state government ong se aning hang ilitum manong si nang claim piji pulote ladang welfare masih mata nengi tribal welfare masih nengi pata nengi ilitum ke state farmani ilitum kuma thadun ja kong ilitum har ke nama patha masih nang ne mane national ke ma thadun ma ke le ta lake pablo ilitum ko mane jong sila sone claim pulote tribal along le phan tribal amuni tum pan se bondo ke pipen de ilitum phan mortgage ke pipen alang litum apreng ke tui pulo make lake kamatha state government tum kamatha ta lake pap ahok lo latung jong si development nang gi pulote ladda ka farman ilitum farman si na claim pinang ko ilitum ke kiluok cingturun e pusi
la le dun de lang ang tang song un lang ko si ST ko li tum ke do dun lo la si nang li tum phan ni li la so ku pi nang pi ji funding bang ke la si funding bang ke stop lo pini pen ke tumi pen ke la ADB tum bang ke APDCL pen ke awilu channel lo withdraw kurit lo la si wrong sort man hala combination ka chong hang ka chong hong jar jar mane combination ka rukhi ase tekere koloi moi অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ বা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কম্পেনচেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰখিব নালাগে দ্যাট ADB অলৰেডি ফাণ্ড উইথড্ৰ কৰিলে এতিয়া APDCL কৰিব নোৱাৰে এই প্ৰজেক্টটো যদি কৰিব হ'লে তেখেতসকলে নিজৰ টকাৰ পৰা কৰিব লাগে APDCL নিজৰ টকাৰ পৰা যদি থাকে কিন্তু তেখেতসকলে কেনে কৰিব পাৰিব সিহঁতৰ নিজে পেমেণ্ট দিব নোৱাৰে অংগনবাদী কিছুমানে এই যে কাৰেণ্টৰ কাম কৰিছে এইটোও পেমেণ্ট দিব পৰা নাই তে সিহঁতৰ এই যে ডাঙৰ ডাঙৰ স্কিম কেনেকৈ কৰিব পাৰিব lasin ili pui bangke nangli tu nangli tu menjuri den ili pui bang rong sapai pui bangke lasop thak bangke nangli tu pinipen solar project farmana bangke nangli tu iton enon komane jongsi komane phan nang menang thakon po 10000 ang pinu 20000 ang pinu suri phokep nang pinu pu kinaki endo puri che hang chu en lai poisa ta ate lake nangli tu phan ene nangi thap konta ate 92% ke lake westland posi daga pakla lasi latum pini report ta laso si toklo lasin no pota kabe tum an bangta lake compensation bangke avidet lo lapet ke long legi thi lo pusikipu da puke combination pipe mane lake long legi thi pusikipu lasi rat mane inglong so tribal so along le ki thi jok pen ke IDB tum ke lake funding de tu masih clear lo laso teng masih sitina pilo laso teng ben latum withdraw lo lasi nili tum ki pui bangke non pui bang tum ke ili tum non kacheri nangji bangke tribal along le ilitum inglong so long le si non make state government apreng di state government apreng ka chitui bhansi ka bori lasi manghunang ne lasi ilitum ni CM ke hai tuliram rohang bada chuni ri tum lo je nangli samai ludu nang ne lo bang state government atum amena salajong a fulfill bhansi nangli phana bangke nang convince lo long le nangji la nangji nang tala anong po consil la anong po la ke chubai la penon hala sainik school tam ta nilia ko atumi dikhada pulo nonda ruilo je compensation na farman bang nangli tu mathathe si hala seat reservation bang tribal to fan ST hills to fan kwan se reservation pima hala bang si white paper pak lang nang compensation lalam bang ke la ke mo phisi chingki ji than nang hala bang la si nilika nangli tum hoya ko puthot chuni rile thot chitar kat bing ra tum fan manghu nang ne la pen nili fan tumi dik pen nangki pu kadu go be phanta nili ni oye salawar be nang pulo jumi me jununo nili salawar be kwan ma ke thek nili pudam de lai cha nei leng ningi lo chomang gru tame ning jelo alang li tum kwan ma ke thek nili pudam de kwan ma kili nili pudam de rat kar bing long along le farman ko son si ke sep nang jima kwan ma ki claim nang jima kwan ma development nang jima nili tum ta development ke ari sidami kar bing long arat apan jor det pen kar bing long arat along le pen mondok pi det pen a development bang ke nang ne la pen ke la da bang thang a facilities along de li tum ke la so project nili tum ke la ke clear a vision do la so posi nili tum ke la so bang so project bang ke nili tum ke oposo la pen ke nili tum ke complain pilo la so teng pen nili tum complain IPP tum ke complain teng pen pini bang ke la san ana report bang long lo la se nili tum bang ke non bang ke lan chot takali kaprek corporate tum bhan hen hawar ji ana bang ke nili tum bang ke la bang ke legally che fight je nili tum kumani bhan ta in tonte bang na pang ton bang kang ton bang ke bang akam nili tum along le minna along le ke sep ji ka bosai dun je bang ke la ke nili tum akam la se nili bang ke lan bang ke nigi je lo la si lan than ba se nili lan ba ji ka